نوکه جورک عملیات هاتیه پیکینان دا کو پیداچون لسر چوانی رزگارکرنا باجار موصل بکن به هماهنگی دگل هیزن هفپیمانان ده پیوندیه که تلفونی دا نجم عبدالله الجبوری سرکرد عملیات رزگارکرنا باجار موصل تایبت بو دنگ امریکا گوت تعدادهم عالي جدا بالنسبه للحشد. احنا عندنا حشد مورال وان gelek bilind e derheqa hejdan îjtîmanî yên ku ji xelkê Mosulê pêk tên ew jî amade ne. Di astek baş dane bi taybetî piştî aliyê hêzên Emerîkî ve hatîne perwerdekirin. Birayên pêşmerge jî hene û hêzên din yên nû ji eşîretên Mosul dê bên amadekirin. شارازایên leşkerî wesat dene xuya kirin ku eger operasyona Mosulê dest pê biketin, mîhwerê Şengalê dê giringiyeka taybet hebîtin. ام جگویا وکو فرمانده شنگاره همه سنورت خواه کو او سنورت بن کنترول آمده کو او سنورت کو هم بشین ما گرتن و ام وگاوه ما کنترول آوه کرده و تو پیو وقتی ام پتر زابطه لبکین و هشیاریان باشته جلبکین بو هنده اچم کی ریکا داعش بو سوریه طبعا روش آوا موسله روش آوا موسله جک طبعا شنگار ایکش منطقه روش آوایت موسله کرد وجه هذا براسنا إزيد خاني أمي دعوة بكن وما دعوة جكريا وإن شاء الله الوقت كي نزيد دو بريارجي ببيت دانش إيش قبل بربرسل عملية موصل هكذا دس بيكر بس با احتمال أو بيكا دوري ما المسألة حدود شنغاري ده بسكني بس هر وقت جو وزارتها بيشمرقة يا هر وقت جو قيادة عمليات الموصل طلب المكره كمشاركة بكن حتى الداخل موصل جيبا إما أمادنا بله گوڕەی لێدوانên دیارکری کو rolê hevpeymanan dê serekî bîtin. Lewra pêdaçûna evî babetî dihête kirin ku çawa Mosul rizgar bîtin bi kêmtirîn zerer. Kava Emer Dengê Emerîka, Şengal.